Nangina kuna ati mureri giti kiongabana kaunti ya Meru na tikiti ya kiama kia UDA mithika lentore na mineti ngabana kiritu murugini ontoba mieri keoro ati seneta lentore na batire kuthirwa mbecha kenda urana kiaria South Menti ruare mithika ureba kuthia tene na atungiria bangi ba Kenya Kwanza aroka thuri murungi na uwete ati wene ndi aina nje kina ati kwithira agitana kia na miario mithika nkuruki na mineti PS o karibande ne Dr. Karanja Kibicho uria kuthira kiuga narejire Meru kuringira ndebe ngabana kiraitwa kiuga ati Meru ne ndi batithira bakilazimithia kwa kuringira muntu kinyori kukura indi bairingira bakwenda mutugi kare na ndetoi Nikeni nekia Nkobo Stadium arali mubanene bama secondary asiari na bamwe baritwa bakuthurene betine mubungi wa South Menti urana ndi ukura gitio seneta na kiama kia UDA Kathuri Murungi na mugeni wa gitio kia thone kia ukari seneta Mithikari Nturi uria kinya we bari murengone Juma Kirujara gitikio ngabana na atongeria bangi Kathumba akieja na kimanja kia ambassador kiege mung'ana jwa milioni 35 na ikimenyekana ni mbeca cia muthia cia ambassador Kathuri akunenkana irakarite giti kio bunge na nandi kimenywa giti gia seneta giti mbeca iji na rua Kathuri na nenkereri Nturi maritu ya shariba na barara thomithagia na barara ejaga ambassador kenda kuruka na bau batikeje kwa kabisi bwete ya kama zinani nabo bangerete mutaratara bwete ya kama zinani atebota ene ngotikira faro bwana Muriungi kamata faro twetene office batatigira kwinga bano athaini wekira itumurungi urakinya wokurira kaukangi na kiama kia Mbaz no toriwa tukwigerwe kiao twakwigerwe kiao twagucokia ri ingi tano tukarira kinya muto jungwa no tutikengio kwenda getwe ibo kwibwo aketano we nyomba na mwekoro sasa watethuki mwiri nago mutano kuri mingo miaka 5 kweli wewe na kasoro ndino opportunity bukame mithika no rianda karire tiki no ntungwira nkarita wachaneni na mantu yabukua yake ng'angi utibuke ng'angi thithitie kireki akurire akiri nyake tukomya mathwania bora yakari lakini mukuru atiguthwania mantu yaiku atiguthwania mantu yau yaya ina maana mwekuru biashara eku kaburo ikira antu wa family bonka banyiri Meru ne nyiri kinya mupinzani waora ne Muruidi Kiumbe Kayura Mwangaza batamwika ikakwi nande muntu uri wenkare na mukuru we bagakamata Meru bamiumbe bakamiumba ate na inya yo kamata murio yo rakwenda kunenkerwa atomba murio yoku atomba murio yo rakwenda kamatethua na kwa udo tukua na twacokwa Meru nyuma ringi ya miaka 5 rathirite na igoro kirindiunga ya kiraitu North Menti na regikanirwo akiuria antu bothe mbeca batwarire Nturi kugurana migambo ijiri Nturi nethirite akimiringire iguru ndaugira ndenda munteithia tugitenia rambi naregembe tugurana utina mira munteithie tuthithia rambi tugure mirai mingi agwa kurunde teremburi tugurire mithika muka king'ang'i ntekwenda mwekuru ngothithia rambi na ngothithia rambi uronge uwe kwa no ntinyonge na kuremete nathithia rambi auronge tebuo ene nyake na toro akiari na uronge ongere ke stock era tora nae nayo no ntinyaka aka muika mwetia atia ikaremete kwa thikareme iko kanganga ko yakamwalika ina mwanki nare kane na bautwe batwe tutukuthura gwe ngavana gutuika mwekuru gutukuthura ngavana hapana turenda kuthura gwe ngavana Meru na ugaturetera pirisiro ku kumanage county ya Meru kumane na ndiunga yegoro ya PS okaria bondene aja kirimongo jwa Kenya niwe Karanja Kibicho aja kaunti ya Meru arina machibu wa na county commissioner atongiria baba bethira bakimeneria ndiunga iji mutarazimisho kupiga kura na DCC mutarazimisho na ACC sisi usituletee kiburi na sisi uwezi kuja kutuambia yule atachaguliwa akiwa gavana na rais. Wewe kwanza mwenyewe pale unatoka Kirinyaga
Utafiti ukifanywa, William Ruto wako 85% and above, na hapo ndio wewe waziri umewekwa hapo, na pia uko na machifu wako, uko na ma-ACC. Wewe umeshindwa kuonyesha ama kuambia watu wa Kirinyaga wamchague project ya Uhuru Kenyatta ambaye ni kitendawili. Wameru hatutakubali ndugu yangu, forget it. Forget na usahau. Sisi sio ngunia wa kubebwa na kubebewa akili na wewe. Haiwezekani. Ama mnafikiria kebicho atatulevea sisi akili yetu? Aheshimu Wameru, si ndio? Bamwe batongiria baraba ukarikia thone giki Kuruga anga makasi ate sabota ntore anga oni mbugira sabota Kenya kwanza kumeboro monkande Vanessa asifiwe. Ule kwamba ukarambe abange majani abange toya abange ria umwe mubunge mwa South Menti tizaza na kathendo nwe mujumbe wau ndeboriende bwathura mubunge wa Jubilee Ruto akiuga ngasi ename etagirire akamwira abana ipande etakoria maguta itega kero jake teatea jaitie iketo mikuga thure ni kathara no Ruto ugaga ngasi ename nkauga yesa iwe gakuruka kuma nkubu gicigo mbunge gĩa South Menti nkiripotera nteto cia werũ rakwa riitwa nĩ Mũtugi Kare.